nghe cả lung hayang nghe cả lâu vàng nghe cả buổi phố vang lệ khawvel mỗi lần rung san đôn mà ila ROHLU ISUA KA NEI Ka tri lai lo Ka ui lai lo Dây bo sung cô man ni Ka tri lai lo Ka zai lai lo Do tu di su ka nei khawvel râu bùi na mồi na tin rèn nè sana cả lâu dồn trên tê ta nín neitu lâu mà ila do tu Giêsu ka nei. Clap your hands with me. Ka tri lai lo Ka ui lai lo Dây bo sung cô man ni Ka tri lai lo Ka zai lai lo Do tu Giêsu ka nei. I know you all are living in the world's greatest country, America. You must be going through so much stress, so much anxiety, so much pressure from society. But I want you to know today that you have the greatest gift of all, which is God. If you have it, His peace, His love. If you're ever stressed out in life, if you ever feel like giving up, always look to Him and talk to Him. He's always there. Nghe cả lung khamang nghe cả lâu vàng nghe imang anang le khawvel song po hi bo don ma se la do tu Giêsu ka nei. Amen. Ka tri lai lo Ka ui lai lo Dây bo sung cô man ni Ka tri lai lo Ka zai lai lo Do tu Giêsu ka nei. Sing with me now. Ka tri lai lo Ka ui lai lo Ka ui lai lo Dây bo sung cô man ni Ka tri lai lo Ka zai lai lo Ka zai lai lo Do tu
Giêsu ca nei, độ tu Giêsu ca nei. Apa masam rose?